Hai perlo. Papi ibang post video. Temtas ni aku aban keren. Nabentar tadan. Kisi atur piang hari trik berang pasau jong ne senam. Arah jar pendru. Dan si page mana job mana ram. Kata dadon plan pi bok aban page video te ngam tharai penjo. Dadon giwe ar giban suppose. Kata tapi kau beli lipet direct hak jaka betul kajaka kan deh beja pot laskin hak jaka betul setiap baru tip bag last match job yang tadan train pisah yang tadan dan si pet mah kata sini lengkum nah dengan sa update ip kemudian kom long rekoman yang itu masih dengan si pet kemudian kilang dengan sa update ip sebatai pi kumno mana banjab mana bandram dan kumno banetong sebatai pi paro kita details ke sebatai piru dike padon kam ba pilih gitu kejai kuma plat tip ya ta kelas match kadai ke way nak babas ke ta kalau ke pasang tenan ta kemudian tibia kana ga klip maru kedai kum juhi ke kinyatur ba pengenio ban page kita jing best jang performance jang ki okay thanks te kumba play hak tu last match mah ada page tu last match te la de kan no san minute ai thrai later tapi page bahag komputer te baru arliang ki best okay te keren ru yanang don kam ka baru ke bet ba tapi page pat ada dukun kacing ram jong li kadai bet nak ler jangan kadau jong ler kalau dah kita try primer step ha ik ler tabiang ler kemudian hakna ketik pas packaging itu terada donal ler pat kan nong kumju hi result oke ta nagla juga tang katahi ko ik try pan merek hai mesti jong ki bikin biang ke spot mah kita kam yo ler pan yakun slam dia bukan don bor penitur ta tang katahi Dele jonga tang update ip ta tang katahi kebelas pun